maviasala ni mabingi tomo edukesia na mebingi wo itumi kitu ni kiume nani wo munde nenda kuelezea yonike ni Friday na Friday yedi ya kubitila maondo la tunene ye wiki ni osuanza lakini ndo nani wayo nani wayo ndo akwa ilanja mitambo ndine dia na unena nyanaku bitikilene kanini kuelezea yonike biasala mbinge ibaluka kana ikavingwa muno ba kwa kuvingwa kana kufail ni kubaluka na ngiyo nenga ngelekanyo mwidhikisia ni vena hoteli umawisikia muno uitwa Hilton Hotel ni umweka towa mahoteli alama nene waamusi ni wa Ilovi na Hilton Hotel ni wisika na in 53 days ndino wamena miongo etano na itatu ndino wamena miongo etano na itatu maka bandu ndino amena miongo etano na itatu itina wako serve Kenyans kwa miaka miongo etano na itatu ndini wamena miongo etano na itatu yukite itina wa hoteli wa Hilton kuserve Kenyans yetuka tiruwa ya mandasi tuko mani wa Hilton ange maitu tosa bearing na Hilton Hilton wangi tosa bearing na Hilton itina wa hoteli yoko serve a Kenya kwa ilungu ya miaka miongo etano na itatu no bingwa no bingwa it will close its doors matuko miongo ele mamwe uwe 12 tu kwa tumwe wagana ni wa 10 mamwe wa 12 ni wa Hilton ikwide kitungi ya miomo na kubinga na no ndo itumi ndiko asenila ngwenda kunenga lakini kuyana na hoteli yo kana management ya woni kana ni decision ya yo firms decision ya management kubinga hoteli yo su nene sene wewe tema we mainge by the way makambu ni mabingetwe tio ndo wa corona yoka lakini onondo wa itumi inge binge na Kitumi kenge maweta kana nondo wa itumi ile issues imasukumete maondo na masukumete kwa saitambeje na ti limited to COVID-19 ndema maondo ange alama masukumete na mutaalamu mwende ni wa hospitality sector asiate kuyana woni wake ni kana Kitumi kemwene to na hivi nondo wa serikali kwivya ile keti nati bandu nundu serikali taamwe ma stakeholders ala nene ndine wa hoteli wa Hilton na hoteli wa Hilton nani wamo ndibadi ma yende bit wenda tiyo kanyecha hivi wangu iselomo ndio tina wangu iselomo ndio nume na swingi miongo tano ndo na ithangwa tena with ndiba bika ono mnane wamo ndimedukisia ni kuelezea okele kituma biasala ifail ibaluka ne chau nondo newe wete kwa mundu waigelabu kinene na chadela kwa mundu waikevi na chaweta wakwake omunde ndana chona akula seketundumilaba chadela ye chabingwa pe mundu waina supermarket nene nitone de supermarket mbinge yidela na masiro makola na pe mundu waina wholesale nene obukwenyu soko siwa bukwenyu ni wathelile pe mundu waina ngale mbinge omundi oba yemwe ilikambu ikoma ambu isia soko pe mundu waida mekune minge ndeno omu utono wita onabuwa obanda mboka aboya kwa mutui ni wate yola biasala onena la biasala wa godhosia matumbi tina nena la biasala wa kwa odhosia nguku pe mundu waina biasala munene na biasala usu woka wadhela Kitumi niki 1 onyibu wa mbesa capital funding nondo elabona mono mbesa ila siya kutumeka ba ubiasala ni siya likondo nyongi na likondo nyongi ata yuwe no bandie bete kana sisi aba biasala ni ti profit unosa ile ita working ita working money ita working capital ndio chama themba mbesa isu ile itumeka obu biasala ni ti capital esache na ti profit lakini si umira ubiasala ni ela wona wosa silingi bau manyai wambe yo minus na kutunga ni bina nondo with ya mundu ayasi biasala no wako actually na mali ndiananga
Yue sa ko gutuka itina we saidi anakuwa kweli biasala wako ni wathela. Oh there to nini to. Ona makambu ni maingi ni tuwite makambu ni mai manene. Mai bingwa. Makambu ni mai manene. Mathelete sitoka saidi ya kwa weta wa kambu ni weta wa. Umundi no je siro ya tiwe. Ini ya thelile inguma ni si ya thelile. Nundu wa maundu tasu. 1 capital ya kufund obiasala kana uwea itebo mbesa isu itebo kana itumekete na. Na kila kingi ni kwithia na inadequate na unreliable management team. Ukethethia ala meba yende no management, ala mende no top management, ala me utongo ini wa biasala usu, ala me utongo ini wa nduka isusi ya kwa, ala me utongo ini wa ni mesu ya kuwima actually mo mageda me kia mubuko kana mayesi uthini kia mathina ma thukumi. Unreliable management team sisi akiu. Na kila kingi ni kwithia environment ila ikuthukumiwa enda wina thukumi muthukumi no kukai lakini withia jiwa enye mshahara ipo lakini environment ni mbaya kiati. 1 toxicity. 2 toxicity chautina. 2 kwisaidia kwangalega nenda ni kampuni ithukumana masiuma mundu chuma chuke kamutina baini nde mundu tona mushugulikia. Nituonete ingi ukaiwa abiye ni mboilo. Eda boiler. Isi asia kusovya mabati. Makambu ni mabati, makambu ni masioma. Wejiwa abiye ni boiler. Kana atililwe ni chuma ama operate ya machines. Na yesa hivi ya nondo mwe au meyandade nikiwa angi mabia kwa tunicha. Ni wia nondo otwana hivi ya infrastructure ilame utumia kana ilame udhukumana sio ite mbailu ite ndino wailu la wailete kondo wa udhukuma kana yesa hivi ya enda no wiano nida mthemba wibo neda no la wa nyumba mudhukumi wa kudhukuma sisi ambe imeyo la kudhukuma ya kasa kabyuka ambe unduka ilie wamena kabyuka tubu kwa kapena katema amundu ndo enda aka inowa na example kunenga environment na yoje ili hata ni muyanie athukuma yambe ya maithi uyesa ukotiwa na athukumi ele kana atutu neno ngesa na muthukumi wako athi wambe wakeli wakatu wakana wakatano timothy na wewe ndio shida ndio gengana tina na ndimo tu. Na kila kingine kwithia alame ka marketing kana thosia nondo kampuni mbinge with ya sina alama enda aika marketing alama enda kuthosia na tho kulia yutina nyi biasala wako waje iya ya ng'ombe ya mikune yu marketing yali kila wandu kama ukayota ya na no isiboba ya imiamwe ya seo muno by the way kani weta kangena pe ya imiamwe ya seo muno wisaithi ya mundu kama iya eke ametungi nesa bena metungila ya ukwalia yitha ye bulo eke ametungi nesu eke akotialia bandu bandu na kondu wa ithambia ya juna kiwo thambia hata aithi ongelete kila mtungi kiwo yani kuna wakulima tu wazuri unashare customers wako maziwa uyongelela point ni kana be alama na ngayu ayongelela customers yeye kiwo yeye ayongela kwithia ni wananga kondo yesa hivi ya ilo kula si atina yu marketing biasala ni wako wa mikune wa sukuma umete ba ukunie ndawa mbokane yaku na wa mikuna oni woba ato yamso nezi mboka no sono na kale na newe si mboka ikuni ndawa ni yoneka wana wa sisi ugathia wa ititio wandawa unyulukile unyulukile na kwetela ndawa yambo kunda nesa na ndio yoba ya mine bindala period la ya kwetelela wa mina ukuna athi mwisi na 3 days ingi 7 days pa yaraka ona nzota uoga zaidi anundu wewe na jua ya kuyudho wa kindu uyasi kama batusoni tuunga thosie tajuku ina nzau ekai ni tuo tu ni ndo sinakuwa kuna ndawa na ambao ba enani we bangi to thosia ambao ba ila si uthosia na wo ba ndi kuna ndawa ila si utiwa ninga na withie ni wasubi ya biasala wako nduka abaloke mbetetina.